टेक्स मैम हिबी टेक्स मैम लौरपदगी ngasi mutraiba ngasi di manipur amasung india maninganna chakhotpagi labi da chal kharaiba मैम सिंह से संविधान लेtabadagi ni makhoi monopoly amasung miwai khara khak adani ambani makhoi khara khak semaga भारत की लन थुम मैम सिंह दो मी खरा द पिथोगा तंजा फुंगी शक्ति लेनी दा मिवई खरा द फन इंडिया की फन मैम सिंह से ट्रांसफर टॉक्स ले आइरगा मधु अखोई हयें राजनीति की पोथारगा जामिन नसी हाइबगी मोंगा ngasi di भारत पुंगो हल्ले नहा खुनी मक थबक फंगंद्रे जॉब ngasi संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा हाइंगांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ना सिंबा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की लिसिंग मखादा इंस्ट्रक्शन मखादा एकोई खुल खुदिमक केंद्र खुदिमक त लेनिबा खुंग्रंग सिंह दसतुना इगा सुंबा पदयात्रानी सिगी दाइस इलेक्शन बेरिबा प्रोग्राम सिगी आई इकाई खुमना जरिबा कोई पुनमत को लुसिंग बेरिबा मिमोय हंगर चरबदा ओक्रम इबोबिसी कोई पुनमत की गार्जियन पार्टी की लीडर सेल्फ लीडर ऐने काय खुमना जरी अमसु नुरुक चबो चरी तो जो हिंदोकना सिगी प्रेसाइड तौबिरिबा केंद्र सिगी हेंगांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की एगियाम्बा मंगसताबम ललित चंद्र सिंह काय खुमना जरी तो जो हिंदोकना सिगी मरु एरबा प्रोग्राम सिगी हेंगांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की लुसिंग बिरिबा आइगी मरुफ श्री शरद चंद्र सिंह यानी काय खुमना जरी दाइस द इलेक्शन बिरिबा महिला कांग्रेस कमिटी की इकाई खुमना जरी भी सुरमा देवी वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आइगी विद्यावती सेंजम अमसुंग तामोहरिश्वर गोस्वामी जो हिंदोकना ऑफिस बियारर सी मांग द इलेक्शन बिरिबा हलमन इमाइबेल नाहरोल खाई पुनमक ऐने कोमन खोइरम जरी प्रेस एंड मीडिया की सिनाउसिंग काय खुमना जरी ngasi program asi aikhoi mayam leader sing na thambikhre laingak ama leiba haibasi akaknaba ain kanan mayam siksi phadana satrabati laingak asi mapung phabangam de lamdam asigi praja sing awa anana pikthali haibado ngasi mangda taduna leire ngasi संविधान aikhoi gi law koi punamak अमन तौगदब तौरोइदब लैंगाकना तौगदब तौरोइदब प्रजाना तौगदब तौरोइदब अमसुंग लैबाकी जाखुत थौरांग सेमिलोन फगदनब मयाम पुनबगसे अखोइगी लो अखोइगी संविधान सिदे इदुना लै मसी पुनमक्से भारत 2014 दगी सेंट्रल गवर्नमेंट अमसुंग 2017 अखोइगी गाय खुमना जरिबा हाइंगांग केंद्र की लुचिंगबना मणिपुर द लुचिंगबिदुना लैंगाक असे लाकपदगिदी अखोइ पुनमक वारे अखोइ पुनमक लो लेत्रे कांखों चाइरे मिये खुदिमक खोंथान खुदिमक वंगांग खुदिमक लो की मखादा लोइने हिंगबं हातनी अखोइ मियोइबसे अखोइ की समाज में लेबा हाइबसे चंद कानून लेत्रबदी अखोइ मियोइबसे से अमसिसु अखोइ की सा मखल अमनी अखोइ लो लेरमद्रबा अखोइसु सा मखल अमनी अदुबु लो लेबसिना ngasi अखोइ सा ओइदि सोसाइटी असिदा मियोइबा समाज मोइना लेबियोसि लो लेबदेगी लो से खुंगाउनरे मनमदुना मिपुल खुदिमक वारी सानब तगाई फदरे लो कन्ननबा संविधान कन्ननबा मनमसिना ngasi लेगा गसी सोइरकपदेगी अखोइना वाफम अहुम खक नै अमसु ngangnei वाफम अहुम अदुदि करिनो ट्रिपल फेलर अहुम असोइब अहुमना लेबाक मांगहल्ली असोइब अहुम अबे हाइबदी प्रिवेंटिव फेलर्स मतम चाना नाथु होदबदगी ngasihi manipur se lekha tana mange amaga nusinadre lo leitre akhoi ngang ba yadre free movement leitre lo leita ofam haktani aduna haurakpa matamda mi itang ahum 2023 da haurakpa matam maduda lengak amagi matik magun lengak amagi shasan na do ngak thok hauda badagi ngasidi
इखें तानता yung kaya tanggol ta sa kre maramasina preventive failure matam jana nga to hodo dagi asoi ba nga si lenga nga si failure ani suwa failure unavoidable related issues failure karino kani condition lay lenga ka do ngak na ba lenga ka si center amasung state na pi ba logi matui na ngak ka ba si kari matam sana ngakri bano kari condition lay kari wari lay karam babu ka wari lay lenga kasi ka BJP ki lenga ka kari mari lay lay maram maduna thatu pa unavoidable lawthok pa lay lay da potu lahin laga wari issue ina lahin da ngasi sahi ani irang lay bana ngasi yung kai kaya mang ta iba bulldoze kaya na yung fajana sahi sa kaya ipa ipugi hanggat tagi magi community ki sarkla ba yung kai mayam ado pukhi tau bodon tau ngasi ibam nipun kurimaki nipki pirang kangde malam aduna what is that unavoidable related issues kai no madai da ngak pong namhundi ba ngak padaki iwa central amasung state lenga adugi nakul ki failure si karino ang Manipur Pradesh Congress Committee na ahun suwa pande failure karamba failure intelligence failure law and order home department ki failure matam chana mafam chana ali mo intelligence laitana digi madu ki fail wiki matam sigi housing ki mamangi housing the president rule ni failure ado karino thatra mana intelligence report home pai department asida intelligence department na pirakti haibumba law and order masi aina suki bani leibak praja na nakpiyo hai kibumba masi puna mak samvidhan na yada ba wapam ni manmaduna samvidhan na yada ba haibadi ai khoi puna maki miru pirang jinthare ai khoi puna maki sedik lon kaya manhalle ai khoi puna maki tawba da thapak kaya tawba panthuk pangandre isa ai suji ki lai su tambang mandre ai khoi puna maki pochai leibagi essential commodity ki pochai ki mamal atya pang wangkre maram masina ngasidi adugumba intelligence fail ado kai ni oi khibano sarkar asida hangi maram masina triple failure asina ngasidi Manipur kham theng wa raba chahi kuncha back war chataba adugumba leibak amang ngasi BJP ki leibak asina porai ngasidi ekhoi puru muna khange housing president rule laini ai sister Surman hai ngasi han ba hudok pada Hangan si miyam ni kai kunaram bani adubu saba ya darba patlaba hai amagum hangan si oi hai da thuk na mai adu waina muk thamjani ai yoda sarat maha ki lising makha hangan block congress committee surma gulna asina singba leiba leaders mayam sing asina adumba patlaba hangan gi hayado Pat kasano manugi manunda yauniba maru ado amuk laptok biduna afaba mayol na masu khatuna hengang ase afaba hengang esiema Manipur prajanyam na khankibado numadi soidana adumba maru adu dagi patlaba chaba yagidraba hidu dagi maru adu dagi kanghalaga amuk maton thoglaga hengang esigi adumba balsantagi adumba Yimu hulakna ba pandi yadu ohelasi waza sara mafam masidagi logi hobo pumawasi mafam masidagi constitution ki yadu ba mami yado mafam masidagi yadala se halase aina tetena thamjani ni masidi ai khoi man kila kaya thiba khandri disappearance missing loina ngasi amuk nuksina angang baby Nuksina bi isan kaya matamu khangtana mangi amasu saratina adigu masaran masina ngasidi minum silaitana hatliba ekhuigi isan iche ekhuigi myam lamdam masina sahi lisin kaya dagi nithau pali negi puwari kaya dagi laiminar ko mayam si khamau daba nonglei nuksita man ngasidi aduki matik tamthina ekhoi parja myam da wahali ngasi Wangang kurimak, state kurimak,
adagi being kulimak ain ni makhada legidabni haibado ain ki thabak process mayam ase apply tawdabni haibado 2014 dagi nattarabasu ngasi dagi na sahi manga katang hangana yengbada 75,000 Bharat asida Constitution piba mipum khudumaki economic activities, economic promotion, the right of economy of the people of India, particularly in Manipur. Mapam masida 75,000 micro, small, medium enterprises. Palamenda handakta wahang amada kumki MSME. Mipum khudumaki shendit role laina pasen thokna ba hana pai khachari ba legi ba mayam sing se masi ari mo industry masa mayam si micro small medium enterprises bharat ta leram ba mayam manipur da leram ba mayam sing do 75,000 mang kre mut kre answer parame da pi why Mr. Modi Mr. Amit Shah under your leadership nakoi inisi makhada 75,000 industry muthali Parliament the Kumme, Manipuri Yauna. Adorabadi, I could send it on Karaidano. Adu Sumatata 2014 da Sahi Amada Karur Ani Varaki Amsu Manipuri Yauna Nahasi Taupi in Haikimani 2017 Landamasi Musingo Kiba Ayamatamosi billion, Mingwin Hambachara. Amasu, industry minister city TIS disorder. Mahoy ani na governor dagi wasa ka thol ki gate tak March tha April tha adugi April subject to April ni ai khabar do hujik lai aduda lakam ka makhai sahi ma thabak pi ni hakimani isliye tana lakam ka makhai sahi khudingi shetar na crore ani sahi amagi khudingi sahi khudingi hujik na thabak pi bidi lai na han me hinjani ba industry 75,000 in the last 5 years Sahi mangada industry muthatpa kani degi GST tax mayam lokhalpa ugo thangam moidaba adiguma small bakery adegi shampoo chaba adegi chau chaba biscuit chaba industry macha mayam hinna dagi punchi aduguma lowiba mayam sing adu tax mayam heavy tax mayam lawpa degi ngasi mutrai ngasi di Manipur amsung India maning na chakhot pe labi de chal khraiba mayam sing se Sambihan lay tabadagini Makoy monopoly Amasun Miway Krakak Adani Ambani Makoy Krakak Shemaga Bharati Lantum Mayam Singado Mi Krada Pitoga Tanja Pungai Sakti Ladinga Miway Krada Pan Indiagi Pan Mayam Sing transfer tops Lairaga Madu Aikoi Haying Razniti Potaraga Zamin Nasi Habi Monga Masidi Bharat Pumo Hale Naha Kunimak Tabak job loss. Nasi thabak banghali, nasi isa sing, thabak may tabadagi light hirabok kaya. Issue mada, kamaw nakibok kaya, sentimental way rabok kaya na, kari amata, maning mamanggi mo doon ang nasi, ito po ba yung sama na Manipuran lady. Maramasin na masipuno bagasin, luwang tabadagi. Sambilan light tabadagi niya doon ay koy, ano buwas sama ginamag, Manipur da, ano wasaka nama future vision namagidamag ngasi lenga kasi na suy iba mayam sing nasina kudam changdam bukuiri hairaga hawrik iba lakong lak nahanul sing thamak phungdagi shamesha Manipur se adung laba the future of India the future of youth ngasi nahamayam sing se lajin biduna makoy gi Asiguba resource, talent, makoy na leba. Manipur gi pai puna thambiramba. Ay koy gi sports, ay koy gi resource, education, ay koy gi culture. Macit tana thugai ba. Ngasi ay gi mangdaleng sinbiri ba. Former Chief Minister, matamudugi Chief Minister na. Nahasing mayam one-time incentive award to the sports person. Naha kuni magta thabak kasi amuk to the mayam bi. Karay da kare sarkar asina karam makande sports sanagani sabun kamji karay da kare Manipur indigenous game masidi sagola mata thiba khangdre
मरमसिना असुगुम मयाम सिंग से सोइथरिबा मयाम सिंग से नसी नहा सिंग ना लाइक लाइसु हिरबा इंटेलेक्चुअल सर्कल मयाम सिंग ना मणिपुर की खनबियो मणिपुर की फ्यूचर की खनबियो आई कोई अबगा हदब ना नसी मणिपुर शांति पोरपंग मोय force cannot bring peace only the understanding between the community and another community will bring peace in the state of Manipur ai koi amana force to narga amana bahadaraga Manipur Santi Pur Sum Moy, Louis Banai, Ikintana, a quiggy, mint the Uduna Lagani. I could Amagan Sinabagi, Sakutpagi, Amaso, I don't know about Pitty than the sea. Ladiva, Toman development changes, digital changes, educational changes, government changes, my own singers, like cooking, my own singers, education, the resource, the sports, the culture, everything. Masida Salabamatam than Harul Yam singers, Mapam Matam Jana Sinner Ganda. Nasi ay koy suwedana lamdam na se piglaba sana leibak Manipur matam matugi pa sing na ima sing na thambiramba Manipur gi sana leibak haiba lamdam awanung sita pai mineral resource lay ay koy nasi wata pada na nasi resource lay ko mayam sing sarkar sigi matik matuna mating lay taga gi resource mayam sing na bangunde nasi ay koy resource se India government na kalagi bani atopa thamna state sing na kalagi bani अखोई रिजर्व कया रिसोर्स कया ले इंडिया सरकार थाक पंगंबा इंडिया की प्रजा सफाई तो पंगंबा अखोई द नेशनल गैस की रिसोर्स कया ले प्लैटिनम की रिसोर्स कया ले नसी मोबाइल सिनरीबा आदेगी तोमान बद सिनरीबा अखोई बैटरी कया सानबा प्लैटिनम की रिसोर्स से मणिपुर द मफम मनी दनी इंडिया द मफम मनी दनी अमन मणिपुर नंबर 1 मणिपुर असिगुंबा बैटरी सानरबा असिगुंबा मयाम सिंग मयाम असुगुम मैम रिसोर्स लेनिबो मैम नेशनल रिसोर्स मैम लेनिबो मैम सिसे मणिपुर सरकार असुगुम मैम सिननबदी होनदे फ्यूचर विजन मैम दि तोबिदे लेनिबो खरदो पैकेज अमा लाए पैकेज तो थिका तौनब होनबा मागी इमुंग मनु ये ओय अदिगी मागी मरी मता मैम थिका मुनबा कसुम लबीरुददी हाइरा रोयगेदा प्लाई इंडस्ट्री याम लई मंत्री की अम्मा अदुगी अम्मा अतैदी पल्लरोइगे मंत्री अदुगी मयाम सिंसिना सोमदना खरसु हाइनगी बसु ताय मोय मनुंगदगी दु अखोइगी ओपोजिशन सिदी अखोइदी सेंगना चचबो ओपोजिशन नि बीजेपी दगी ओपोजिशन दि कंखरीनि ngरang handasु हाइगी बदोरा मेसोरना असेंगो ओपोजिशन गुमना मसाना सोइबो मयाम दु लोइना मखोइगी गवर्नमेंट सिना सोइबो मयाम दु हाइजरे environment kanji hai अरे खोइरोम द चांदेल द पलेट देन नदगी आदगी सुगुरु द प्राइ फैक्ट्री म्याम सिंग दुदी प्रजा म्याम गी गम त ओइद्रे करबार जु मंती गी मंडल गी बिजनेस ओइग्रे तिका जु ओइग्रे अदगी थबै गां हाप जु मनु गी ओइग्रे प्रजा इनोसन सोनजा बैसम चमजब प्रजा गी करबार जु थिंग्रबा मखोइ द होइद पाइसनग्रबा सरकार गी थादर इबे इकोनॉमिक स्कीम जो मखोई खरन पाइ खरब लिसम से मोय अकाउंट चंखरब स्कीम याम हाइदिंग तो टेंशन लगे स्कीम में पुरो बक्से मोय की द लोय चंखरब एग्रीकल्चर की स्कीम फार्मर सिंह की पीबे स्कीम मोय मसेन दा सरकार की कर्मचारी द फार्मर की पैसा काप्सन बा अदगी नौ लेतब लीडर अदगी फार्मर की पैसा स्कीम काप्सन बा अदगी मी कामना दसी दी कना नो बीजेपी की लीडर अमा दु कामना रेसी है अदुगी लाइक सिंग लिसिंग बेनिफिशियरी लोय अदुगी बेनिफिशियरी लिसिंग लोय फोंदोर को मतमदा सरकार की कर्मचारी द कापखिबो मयाम दिंदुबो मदुगी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मन पाखिबो मतमदा मणिपुर दा लाख अमग मखाई फार्मर लई लाख अमग मखाई दुगी फार्मर दु द कापदा एम्प्लॉई ता घाय यावरमे सरकार से तौइबिको अदगी अदुदगी दी ngasai madu investigation tor ko ka ye ada government ki agriculture department na farmer jibu kaya le ye dekoi na hangbo kan da di lakh ama mutta punna chingtam jawra farmer lai hai adu hoi na kapi lakh ama makhai adu farmer na ta bada employee di kaya ya lising ya khain garu asu scheme NRGS की scheme अरे ये पंचायत की municipality की कोई self leaders में हाई बिगड़े election तक तो बसिना 15 finance commission की पैसा करोड़ लिसिंग में चलक ततना लाई hills की इलेक्शन तो चाहिए मंगा पाए
adagi municipality and Imphal Municipal Corporation sahi mari phare then panchayat ki election tawdaba sahi ani ga makhai phare hawjik su masigi paisa myam se grant in aid lim the pipa paisa crore lising ma pi ga 15 finance commission na ai khoi digi lokhiba tax myam se central government na collection tawga free da mu state government pirakpa that is called grant in aid fund madugi grant in aid fund do hawjik ai khoi gi panchayat body election tawdrabdi piwe haida pi da bidi huji paisa do central government na finance ministry of finance da lai asing ai khoi da phangda da ai khoi gi logi bu tax du so ai khoi da phangtra ba इसकी में हम चला का प्रजा सिंह के अकाउंट पे की दबा पैसा में हम सिंह कोई खरखना दिन में से मग फंगरबा लौखरबा करबार सु मोने पैसा करबा सरकार की थबक सु नहा सिंह पी करबा स्पोर्ट्स सु प्रमोट करबा कल्चर सु हिंद्रबा अखोई खरै दी हिगनी मखोई खरै दी नुआइना लेरम गनी ये सरकार ने त प्रेसिडेंट रुला सु मोइ दी नुआइरम गनी अखोई दी वारे मसी लो ने यादबा आइन लेतबा सिबु कोई constitution se ekhoi myam khangmin na si ibung khuri constitution ki wari sa si lo le ro matam da ekhoi ki punsi nga khani the life and the property of the people of India and Manipur ekhoi ki punsi kanan kan gani tek lawada makhon tok lawada chin da na ka ruji police ni adu khoi na police la adu ba geng gi type to khlag di ekhoi lai nga ro amang class 10 12 11 tamba nupi masa amana Facebook ta mangang basu unna dana unna sandan in interaction tawdana tawi kumtharaga adu khamai na lenga singa kani maram asina ngasi adimba patlaba uheyedo madu amuktang di maton thoaga haingang sidaki aikhoi law kanana bigi adugumba symbol to protect the law Maham masih lagi hengang lagi thoraga lu kana na kholau the voice of the hengang landa masih lagi perjagi kholau makhon tu kharakan na thupiro Manipur soidana basantagi yening hulak lagani Congress ki sarkar lak lagani lu soidana ba agani miyam thadabiyo matang asida tension jai Manipur jai Congress party jai hengang kendra